E adiciats a tutti, Marco e Claudi, io che vam he era recepto della garburo. Que calera he blanqui eras huellos de caulet. Queres bacalé, coupa. En vendo. E deixai un momentu, da heu blanqui. Ed un cop a corret que podem butar eras mungetos lagens de raigo cauda, mais abans aco que muscau butar un poc de sau lagens e un poc de pebe também. E apres, eras mungietos, de qui han trempat, tot era net. Aro que caupela era cebo, Sebo que picaran de claues de girofla. que buti e atau en aigua. E buquet, ho vam butar també en aigua. E un cop que raigo de tupin buris, que muscau pela l'agua e coupa eras carotos e nap e butales en aigua cauda. Donc eras carotos en tallux e nap en trusset. Cauen també a butar un porret. Cupau, netejau, talluca en trossets. E un cop que nap eras carotos e puret que il hagués raigo, que podem butar também et cambajum. Se não és pas de tros de cambajum, podes butar un os. E também butar escaulets blanquits. Capera e deixa code pendent 2 euros e mezzo. E ara che vam butar e currit en a padena, ta redaurà. E un cop que escurrits sunt plat daurats, que les cau struti e que cau començar de les tallucar. Tallucs a tau, Cau butar en et tupin, dame las trufos. E ara deixa encara almeno 20 minutos. Ale, Marco, che basta sta. Anem. Mete, uito. Merci plat. Que t'estan? Ale, tastam. Ah, Que cau calent tu tinc? que bu, Mm.